dear Sassiso and many dear Sompa FM, Sompa TV market yapo Sompa dear M.I.G. Bichimwa fidie to Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra bwe modajini Binachiro suna udie unya Nebema wenijie Aketiapa nso kamu Ema aketiapa Awa fidie to Sompa FM and TV Why? Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asitine imunu Ema akati apa Star Campana Better Cassia Bo Another Shamama Bernard Rusosa Yetumi de Baba someone no. Na anan samuya ya de banashan and swing. Sa ebetran fer na faber fonten fidie no so. Woko no mo aya www.sompaonline.com www.sompaonline.com and something nyina da no benya bi na wakenkan eno chi no kwa Facebook na fe YouTube no eno ya Sompa 106.5 Sompa 106.5 na yemfa emunsam emramasom kasi boy free ha abetwa no na fe afa Sompa kumase eno ya 93.1 adehia ya wanu betumi atie bi ewo ho afa kumase kro no ano ayiko FM one more fabi ewo 100.9 woko adamfo pa radio Paris France abrochimemu a won so ye dam ya to se anya sem keto ma eno chi no takra de sunyane enkranza anyina danso so ye dam ya wonum nyina no yensem foda romanti woko aba fontenta fidie no so ya www.sompaonline.com ansam nyina no benya bi no wakenkan na wasan so atie anasam wa yade bra wono ne edi makote no bi anse mpox yade ne yade a Ghana Health Service adwumako no abo amane sa ayiniti ye papa panti Ghana de hye no mo yansase enye ahweye na ye wura ansam no mutawura fe ya bomu amane na nsantem wona Ghana Health Service adwumako no metrampanyefo ya won mo show ma Ghana ye bampomu ensamu erebatu dwa akyerese Yadia bia unity ewo mayimu ya yadia no ye twanti aka ne se mpox an ya pasa wo kyeremu a na wa kan se monkeypox yade na wo kyerem sa yademu wa yade a ya ha dwene ye papa ewo magana mu ya kyese asase edidimu a na kyeremu ewo mayimu wo manfo beka ya fi atwam wo no anase efie bia kyere no sa mpox yade yi a twanse aka se monkeypox yi amane muso ye papa wo magana mu mani papa piankoma ya wo nya bia nyasem ketoma eno na kan bia ma fi so enhwemo kire se enkramantamu ne atoyamantamu ana jase wo de captain band no ebo won mo se franka won mo himuo ne nyina no yesa ene wo hwe cases awodo a asase a eba ne mprempren di asanso aba kan wo ye no aye nwotwe no a wo mo kire se enkramantamu kitamakomako enan ana atoyamantamu nso won mo kita enan ye western region anam so ama Ghana Health Service adwumako no asase a won mo bo enkaye achom se nei cases awodo a won betumi aka ne say eye suspected cases ya babade won mo nchen na won mo hwehwemu ahwese aso say eye mpox yade ne bie ana say eye yade foforo no ni nyina no ye makomako wo ha eye 100 a ni nyina no awosem no akwakoye hu na wo kyerem say ne wora say yade mo no se ne sitia no a ni sune ne ban na ya akwakoye say chicken pox no say ni nyina na akwaye no pox sem na so enam say mpox de no empompoli yi ne ho akakraka ma ne hyehye
ensio na se aye hu ma worede no kora sei mani no aye tantantan sa na nso nti no wase ebi wo no kora mpo no a enane ho adi ntam enti ansa na nipa no wonu se mpox yade na se monkeypox yade ana wanya no na ade na didi ni mu ache yie pa aka wo bi ama Ghana Health Service admako no afasa kwanya no so a wo mo bo manfo nyina kokko na wo mo de adesua soronko atatoɔ Adiama Ghana mai sa yanya hwe yie sansa sa yade na yade a eyi ne tie na wo man no yetena se ne yɛ nhwe han ya yebetumi akita hwerehwe ewo mu na asaminti yankwa wo man so ai na Noguchi Memorial Institute yana panyipa Okodie enkomo Dr. Kwadwo Asamoa yene no ekwa akokasa dok yamwajo Sompa so nie je wo so minia na won te sen oh adom na monso enso ya won ya pa nyame adom aseda enkanyame Okodie wadaro ma yefra wanumre ye yeboko yenka bi nhemu jase yete wadamo ayedidi ya me na ya dadwene ye ho ya de yenim se AGYEIWAA apomuden panti ye ho atoye an ya kwate se ya de bi de monkeypox ye twanti aka ne se mpox a eno nso sani asase ye didi mu awo Ghana mu no anya sam keto makora na doc fa ye ko school kakra sa monkeypox ya ye kan ho asemu yi ayayade ba ya yo me da se me chia we tiefo ni na monkeypox no sisi a WHO se en friend mpox no yare bia it is smallpox sempanyinfo kakra eti a wo be kai se na smallpox tie na ebi ya wana apoapo bi esisi wo ho saa na yare tie monkeypox ni smallpox ni na ebo omo ebusu abakum na smallpox ni de ewiasi ha ni na yetumi aso ano ama em say last cases are nkofo ye infected no around the 1980s until by 1980 now the whole world near to eradicate smallpox. Now monkeypox no and as you see in the last 5 years or so a woman na APPIAH a woman na APPIAH until yarea it is smallpox no pepe a viral infection a ma sa apoya hu egugu na bi okra ewu na wo say e twa ni da ho de da ho sa nti viral disease through contact not just when okra no doc ye betimi akasa ane sa chickenpox no ya sa na sese chickenpox here another one but no a slightly different virus from monkey ni smallpox no. Inti chickenpox is another disease. And also a virus na cause and also no kakra esunu every smallpox ni monkeypox dey. Yo na yenhwe yenim se anei wo kwadwom a ye woye maame no ma won mo ton ne oma bi mu de omu twibi na bi mu nso de omu hu mia bi wo hwa ka mo kura de abobo won mo di lie so ne ade sa yade yi a ye kan se monkeypox yi kwa ba so na fa so a ekyere sansa doctors de covid yi ni tie no motumi ma ye hunu se covid na kwa ba se obi bo wa ana bibi a tese na mo mframa mu ntini pa no betimi anya bi wen de na tese yi monkeypox so through contact say who beka obi a wo yare ni bi na say unse sa apoapo ye buwe ya na se so bi jinem nti eno no bi eka wa ubetinya infection through that virus no everything has spread like that the contact ni there idea I was say it me hwe ni pa idea ba ko it me so we are no intentem kra ni say ye be ye good hand washing say bibi awdo sa be kan bia no ba ho say ye eno 1-3 step enye for yare nkwa yare bebre you COVID time no na ka say yon hu yesa eti emayare bebre so the omoana affected so tikra but you see as you say your hand washing nothing and the simplest and cheapest way to prevent AGYEIWAA into contact with virus no and I also it me breaking and through something as simple as hand washing and we can have by so much
na aye won se covid ba ye sane na doctors money se bia bre na mo ye nkyerɛkyerɛ wɔ monten so obi kura kɔ hospital sane mbesi bia kyerɛkyerɛ nipa no afa covid ho no asa yade awodo ne nkaye no covid de ne danso de edi free mu ade na amasa mpox we no asa ho nkyerɛkyerɛ no wɔ fam sa inti yare bia ni sena etie mpox bia yare a ewo ho dada ayeni de ma covid hu daro ni ye kese ni se na no yare fufuro aba obia anti ase na wo hwɛ sena start wo amanani ni nkofo ekunkum mu na ewo se wo ya hweye pa wan hwɛ awakɔ numbers no inti sidia mu no sa na te bibia ye news ano ye nti ase ye no no I extra careful. Me nkase we ni say careful. We say enye ya pa. I was a boy who buy. Na say in the Ghana Health Service my updates from time to time. Say we were omo ye contact tracing omo yare ni hu omo ni omo ebenben ni omo aba edin kita hu omo ye ni na. Nje ade a in the background no ejuma bebre koso. Ena there nso koso a elibi na ye di hu juma nyimere nti enye se yare bi o na ase ye nsuro nti ye ja to ho na ebi wa ye hu bebe yare bi a ebeba na ye new a ye nti ase ye mu na ye extra careful say na spread it too much na emfa assembly ye mpe emre na womanfo bi no mo kire sa yadia no sane yadin da so de monkey pox no asa yade hu bo aba ba hyasa bi won mo a wo mo ye nwe wo won mo fie ne wo mo wi mu wadawroma enne nwe e wo twaka bi se bia wo mo betumi di abreye emwa yaye we mu bebre no emwa betumi di amanipa nti ena sisi a even 2 year ye hu normally nka ubehu yaye bi se na wo amama bi so na obeye kosa contact tracing no wu se na ebia obi 2 kwan free de bia yare ni bi wo na ode aba na abe spread wa but even current one year omo bi hu nkita hu omo hu bi asa se ebia nipa na omo nya infection no se no omo 2 kwan akobi omo hu bi asa nti ase haya na omo pikie nti beti aba se na wo environment no na ebia sabo bi so hu na wo na ba eno ya possible yare viral diseases bebre no eya na itimi esa emuam na abanipa mu na de ntia WHO ka say enfre no mpox instead of monkeypox no na omo mpese ye be monkeypox na afi nkofo so afa monkeys hu adwenbone na omaga say omo de yare hebre omo no master ti kukum omo enti me etwa din ni so no say enfre no mpox sena nkofo target monkeys so na omo so hu KODIE asem because enye omo nyina enye monkeys ni na so na de yare ne bre ba sena etie no esesi a hu yenya hu bebi a yare na kasa fi ba about the first 2 people no more announce ni omo ejuma ma ye so far ni chese no omo ntu kwan ko bebi a yare ni wo a omo kofa ba enti na chese if environment na affect you na dok ye radio bi o so sia ne ye wono se Ghana Health Service bo amane bi se wokọ aye Western region ana Accra ya ye wo yi a ho na yade ne titiro egina pa na ye baka no se Accra de nka ye manfra enjinka ebetumi agina na Western nso ade na be ma ho so de no aye serious sa Sesia de ninti bibia about how it do Western region. Ebetumi aba say ebia obi wa ha a oni omo amunya the first you know omo detect here nya kita ho and as o two kwan because you said these days there traffic between cities in Doso and between Accra and Western because of oil fields na wo hinti nkofo bibiri ba omo bakosa nti enya ngwanwa say the omo hu Western no eno share ya na se wo say free first ones na omunya wa no enya ngwanwa nti ende esa na tie obi tumi peke ya na initially no hu bibia within a few days na symptoms na start nti ebia nipa o peke de ko no o answer o ko no na onyaye okodu answer yaye ni yi ni hu adi
na so onima na di oni ni be di nkita ho bia na ono so spend ni saa nti na wo se ye ni na ye ahwe ye Sompa FM na case bi betumi aba na bi nipa na didi ni mu awa bra saa mpompompompo kitinkiti ni nsue ya hyehye ebi nyi ne ho ya bi wo ha eti saa nipa ya de mu ahoro nti obi wo ha ni de ya fra ni immune system no ano ye den kama say ya bi betumi atena ni mu a entumi endi ni so ba obi wo so a ni immune system is such that unya yare bia yare ni be yi ni ho edi intentem nti obetumi enya obi a obenya infection na enye as serious as other people obenya no nti na che say omo wabeye bibiti say obi a yare no won ho a obi a ni ma otumi spread sometimes and so otumi ma other people here infected nti nipa sa obi o an immune system ni quite strong say yare ni eba ni ho kra na eyi ni ho adi ema hu say oyare to that extent na otumi kra isolating you adokuma ya no wase ane won church mu ya wode ama ye nyame nhye wa ya brepamu no bibia kire ya dwene besa ba won chen yo me da masi Awusiani na kasa ye Dr. Adwoa Asare no Gochi Memorial Institute e hono de djuma na asamenti yanko na ne asoa ya ahwe ma Ghana ya pom de mu nsam so panyipa yo kasa de ma wonom ye Ratoni Goodman enkotwetwe enkomo ye Ramwadwo so mpaso nie meje so menu aba na ye ma momoni adwuma o wadom na monso e ya nyame adom ye de nyame ase mo bo adwuma pa ye ma momoni adwuma wai no Dok wadi ya wadaruma ya fra wanumre ya boko monkeypox ya die ana amma hubuwa bi ya basa Ghana fo mu se covid kura ko ya nche na anu ye ana mpox nso ahyase a eyi ni ti wadaruma we ye ya mo nhese ye ana anu ye bi wo hono mu a wo betumi di ama ye me da se ma men check for nyumri na menka se eni se Yenyina ye tie so so ba ana se eni se yebohu ye tie ne se Ghana ye healthcare system no etimi identify mpox no ye hu se eba se ne tie ni emia ya ewo no so eni eno na ye asemde se eba ye nanka ye ntimi enhu entimi anche bebe ewo anase entimi ntreat you bia na anka Sompa FM ade yehu mene wo ka say die omo enya nipa 9 na nyina no obi eni ho ya administration no hospital obi eni hospital on admission ye treat omo bebre na so kofie omo aka no ye treat omo ofie mene wo ka say die 9 no omo ho ye obi anfa mu wuye na ne wase ye de so ano no se ohun se yare bi ebo o feel weak which nkase no ase ye oya o da ase ne apese o da o to ha we ni ku pese o da na pompo nsan kitinkiti bi abubo o se o do ko da hospital na ye hwe na ye hu nia ewom nia asem den so ne se ye reference lab and as a laboratory or memu ha mo hwe sa yare ne mu ye kwa omuma result ni mene o ka se die bebre na ye de akọ reference labs na omo confirm sa na yi ni aka no so ye hwe nim se be bai bia na ye negative ya mencha de na alice ye contact tracing so eguso mo menye bibi omo call ye area omo nam nyina ye contact tracing wo ya alert the various regions say yare na aba the training community health workers our areas ya identify say yare enti me no ka say there ye boy homodin say ye bebre anas ye here to say I was say Ghana for nyina say ahunidie the be fan serious ye da hoye sa nyama na covid-19 ye chere ye no say onubi ka say obema distance kakra awum na o feel say when you okay obeko hospital sa dem nyina itimi ya megidi say yare na beba form nia wasi hu so eni say yare de Africa ye ne yare bebre na net ka say endemic wo hwa na amam ne honme so but ye nyina ye boy homodia na sako
nti ne wom no no menu aba yo na we de wadawru mo boa ye mo nhwehwe mo kakra mo ye no de Ghana Health Service adwumako na bomamane no hefa na hefa pote pa na gina 16 regions no 16 regions no de me no ka say confirmed cases 9 na yenya no ye Greater Accra and Western region ye picky samples our other regions no any confirmed case afina ye nhwehwem na ye hu say ye bia na nti de wom no yo we de wadawru mo asam ba ko a na etwetwere ba ho na me ne doctor ba ko a wono guchi edi ho nkomo ayese anai ansam wa na Ghana fo bi no mo aka awia kwa pram to baka se ebomu na be mo kire se wo mo wo sabio anoi aya monkeys e wo mo fie a wo mo kra ye wo mo ne ade enti akoba ne se dia yese wo mo koja amoa no ekogu nwuram wadawru ma we fa sa amoa no ho even though say monkey and say nre na sayare na start here na few mo so buy but ebetimi anya aboa bia betimi nya sayare na obetimi dia manipa aboa bia betimi nya obetimi dia manipa ye virus say other virus na yaka ho asem no nti wo ho aye kire say moa no ne omote o hwe say moa no omo yebia enye we veterinary officers no were various districts yeah lectium wo fie na won say bia kraman aboa bia wo ho ndey ana say bia make sure say yen koto ye bebrina yam ara na e da momu fie ye ma omomu wo say nimbie no emehwe omo mfa sample na omo bana omo ka say nyen anu bia na wotimi hu ne ombe because sesa yare ni efi mmoa no mu eba nipa mu a na nipa nso ye chema ye ho ene ye dangerous ya dia wose na ye hwe na ebi mu beka se sa mpox ya de yi a ene ya ba na wadawroma ye nya ho nkyerɛkyerɛ no asa ho adesua no ɛwɔ fam bibi wa kyerɛntia ye education na say ye nkyerɛkyerɛ no ye go so but you say yare na just say o share the way COVID by e do so be answer nipa da no so I deal with the dangerous ba initially say dia na ye di agro o kan nipa no so say ento me into other na what say me that but say o tesa Hassan minua asa obi e bemia na ya da ho so ya de betumi asan obi a enti na ye kafe o first two na ba na baby fi ba no ene ni aka ni nyina different areas enti etrese obi abetumi enye Africa ene yare no na ebia ene no obi nipa na oben wo no ono because the immune system is stronger or one show symptoms bia o chiao ana se ye peace cry na obekisi no fluid bi na dey fi nipa no ho aba wo na wo ye weaker no ebenya me ne wo ka say the Ghana obi afa mu wuye nanso wa onya na wa nkɔ hospital a ebetimi ekun eno ya de a wo say ye hu apemfo nkola omo underlying factors say kidney issue, lung issue ne akumayare omo no say enyo omo na omo nkɔ hospital nkema betimi afa eku omo nti we say ye the hospital your first point of call ye nyebie also na mo na hu say unu bi the way an ho ye no yeah advice insani pa na say also call hospital ana on person obekwa report ne man the nearby hospital na ye hwehwe mu na ye hwe ne na wontimi ankɔchem amaye nyina ye wo community yo na doc we wadaro mamu cases ya wadaro ma baba kam nsa no mo nsa enkora wo mu ana wo nyina ye mpanyimfo ne aye nya no ebi wo ho a samples are take no nkola eka ho bado mo anya sese an ndo mo ye mpanyimfo na sane o kasa nkora ka ho yi na ye hwe no sa enai ye won sa COVID ba ye no mode anamotuo ne hyehyɛ mapagu akwa ma Ghana Health Service adwumako no na wɔn ko schools ahodoɔ mu ɛna afei nso koraa no nsɔre ne edwa ahodoɔ mu no sa mpox yadeɛ yi wɔda mo Ministry of Health ma hyɛ ase asɛm betu ana mo bi titiro ne ye schools mu sansa hɔ de
obi kan say protocol no ya break kura o. About 2 weeks near and the Minister for Health, Honorable Kobna Kando, launched a hand washing campaign. Say I was periodically and I say brand beer in Naya Royans or Wada Corons or Kona Unis Bibi or Insuni or sanitizer now or their pounds that Uncolano Kusqua or the Biacho Mobile. You started campaign. Okay. I launched but threshold war. Ye dua na ya no compulsory to send ya COVID by na na ye hu ye no enti eno na ya start with education ye hwese depend the education na ya ma no so na I was say ye hye ye man for say was say na ye dey share no so aba enti thresholds wo ho I was say ye meeting say hwese ye nya na ya trigger a different enforcement regime. Sompa FM. Doc, what the unfortunate be a measure our TV sway. Me who could dream a son ye a diana to prekese na egu dasani power dear hono. A near nyina, whatever ma boy ye jaw cramu akono, na ye bisasa se kuroi a wukra etmiko. Oh, it's said the normal chicken pox now. Okay. In the past, ye nyano. Ebeko, but take it time. Stay pots, number of spots, number of body. And periodically, use creams now, who treat no, na and also echo. But any say you do such stage, who say feel weaker report because the advanced stage in a mass chicken pox no when I say a pox symptoms like a chew when you feel okay hospital and I was say answer we do such stage. Yo Doc wada mama no wase na wo bra no wada agye awanya bre pam ye baba fie na nkomo bi wo ho no wada orma ye baba di ne fitiem na me sure why me da se pa me ne ba me so me da se dodo abusiane na kasa ye ay Dr. Tony Goodman na ye ne no edi enkomo no wo call Ministry of Health wano ana kasamafo ya wo honom ene yete se wo man church sonko na sesa monkeypox ye twanti aka na se mpox no yade a ayi ne tie e wo man Ghana emu no nsi aka sebo ana adru so na hyane nso Celesta Company Limited wano ene do ya toothpaste ene ne brush aba yase ahunidie no ana adru so nipa de wo so di huni sanse mpox yade na ehu papa enya sam keto ama wo hwemfo nyina wo do a edada ye TV ne so de bra Facebook wo bra de Aya Sompa 106.5 Facebook ni Sompa 106.5 ebia wo de ya kan say no baka so de na nsi dade na emada woni batia no na gese wo hye fom na sane na doctor Kurampo kan wo kire mu se yade ne bow na wan fa nkwa yare sabia wo tena se yo abibiduro o me bompa ye nyankopon be manakọ wo bewu wani bate na asha asamado ene nti na wo se ahunidie nipa bia no wo ma eno eye wahia sem chichiro pa na se dro na dwubia no a wodo ya toothpaste ane ne brush ebetwetwere wo se eboa ma nipa dua no wankasa no wo se ne nya hoden mapa na egina ne nan so wo se wo kwam ya wodo ayetu obi no a won sa ebetumi akabi ACCRA ya wo ma no ye 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 390338 now on empanyfo any enkomo where so na yagina na yada ye hu tew ya ba kase bono eto aso a hot bite shannon so ayase brodo sheshe ya ye free phone no mo dia ma wono na no nsenya boy ye de fam te se magiri na ye de amawo na de kuta ye ne bi ene se embenimfo de atodwa chese ebehia pa se mrakete be ye adwuma e wo ye nkuro ahodo mu se de be na emabunu wo mbehu babia wono mu gina Sarah enso ena emranim ni edema adente kumia kasa wo chese ne client no sesi de wo mo a charge no na Yera Bernard Antwiboss ya ko chama wontumi na ebo amane yi wo se andi si aban mobile pa
Sada na sonomba no nso de atoso chese kwan a National Investigation Bureau wonu mo fa so na wasoso ebinom pa achi no asa Rambo style. Catholic bishops womo etu anamo akọ omampani enaso na womo de nsema hodo bi atodwa afa galamse hu sanso anasofo ya wohwe afisam ne amanyo won sanso bo amane ya wo kire mo se wo sie masomdue edi ahimu eni America mamu asem bi asi ye de ho nsem bebreo we ni nuanom ena enwumre Leicester Ghana Limited a wono de ya toothpaste ne toothbrush abadwaso ena afi ahomeka pain relieving heat patch wono nso patch bie apia yen ama ye de asommo enwumre ani a obete no ye triple A mine AGYEIWAA Apam Dada menua mama Adwoa Asare ena fei AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG entem yenhyase na yemfansa no ma na yefiri ase afiri ye ensawam aduagiri eno no wono mahenkuro eyekofodua abrahosem bi ena asi ho ni nyina yese na no menteme ho ase bi atwe neti se emabu na wo ho se gato birum wo ho ampanimfo yese wo mbeka ni nyina agu na wo mo ka gu no wo mo de hye ba ko tinananom wo nse do na eho no wo mo fro se nkramofo gato enti kowie akramoni ba enya firi mu no wo mo se hwe hene ha yelo wo mo ntiase wo ma pa line na wo pa line no na wo mo tisi monten so ene e ka ya no wo ma se no store no wo mo twaja tum ekowie no na ho asema ye de ja wo monten so na enomu no ana assembly member yo wo densu so honorable Amos Danso wo de boss no wa chese no kwasem ni sabio wo jeje mframa bone so a ena ya na ebon kama yese biri ya ye wo mu no emebunu no wo mo de wo mo aso ya ye wo mo men nanso ni nyina no patapa pieto ya na emra ene ye de woro enti adama ebehia pa se mpanimfo ebe ma mra timi aye adwuma pa na emra no ebetimi aso ebipachi na wonu ma edi abonefo sam no sa abone no adama womo ebetimi aso ano na so mbetimi aso ano sa de a ene na bra na ekoso no nsa woma duagiri densuso assembly member ayeni ne se Amos Danso na ne bre pa ekasai na ne nkase mu no ene wode to so se we de mpanimfo ntie na womo emamra no entimi nya adwuma Sompa FM. Yen tokwa de bia etansi. But ya en say no masisi. Wo hwe no ma asesai. Eni ehu a ede aba se bia do adwene ntiase so. Bia ye kan nyina no enko ba bia. Enti ama ahye mabu kutupa so me ye kra ye nkyeme. Isa se na no me ye ya nkyeme. Enti se ne ma ya ye nkyeme. Eno na ama enne yakwa kutu ba biku a ye du no. Inti mesre na masre apozi fo na masre abenu mpanifo ene omo a embra ne kito omo ne se bibi se ye koba eyo omo mamra no enya adwuma na ekoye se 9 day wonder omo aba se umetimi anante saa na omo ko ye ntehwe ye nchi obi a ba se mra na chi obi ina set se ye de na ye scapegoat a anka nipa ni nya behu so se me so me kwa akoye bi a e be scare eno densu so Soma onabwa wohweho onabo Amos Danso na wo kire se emranya adwuma na ewie no de ogina wo manam wo mrase badwafie onabo Frank Anodompre wono nso de ne de bi epi so bra wo kọ ho na wo kokosra ho no wo wie ene temamufo wo ho edi nkomo se die ya prince e beda ne ekoi na di poponifo bi susu brano mo hwe ko na Wakata wakasamba kwa yebede. Said the akosi enya hinsem. Clearly the poponifor bi na de mrasho afa asho hinsem. E no mudi mentosa. Windscreen ya dia buku mu asai bi. For sure. Bi be bi bojo shop a eno na oye na bibi kakra kona no. Ya sai ni. Na mi de wo chidie e wo na hemfo ne odo amwo makru. Sa semwe ebnada na na obi mu a. Ebnada na parliament ye bi Sase mo be raise your parliament. Enti bra somo na bo wie na big on abo nso ebe kasae na timamufo wo ho nso se ama man kamasem ya na owo na de bana nso wo mote ase wo mo so do wo mo de eto so Almost such 3 for 2 penalty
ancestors. And I'm afraid. No, so as near for near my dear, how much to find the cook, near my doors, how much to find the cook, how much you got to the other. When you want mobile boy, you're from my mobile. Akona no ayede. Every akoni business 19 years ago. And no shukwe mu di boom every buyer. Ya to so tear gas so da for and no te for na fear the abedi anu dey check first dey kwa. Many work say nipa ba ko ato anana no mo won se do. Eni me go kuro yi mu nyina la sen. Baby aya famade ye di ya to. Shugu for kase. Enkrofo no re. Chese baby bia ni wa kuro yi mu yen se ye. Ye nyina ya keka dem eni ane kwa gibi pie koto bi. Ye me nyina nko shugu kuro ya da ne butu. Ti esra mu ma da woroma. Mu ti ni ya wo baby mu mu aye ni aye bobo. Sa ma do agiri. Aye bi so. Eno yetimamufo nso ede na wo mode to so yi. Na saawre hoseme hyase bosome ne da na etoso aduonu. Na won mokọ kan geto binum egu mu a so mokọ masirin geto anankramufo no ho a. Enam so ma tututu okoso na Isa Masaud. Wono wofa ho no woti nananam wonse do na posi sadom no ede krata aba abonten. Sesei wono mawe ama asundwe etimi aba mpotem ho na wono mo keka blocks no edi egum no wo mo sese wo mo kenkan a be sa ha asade na enya asam ketwa ewie mabuno hyehye ka koba ene ade no wo mo hyehye amanfo so toso na ebinimo ka anom enti nam saa so ma posi sadom no wono ma na wonsa wom ne na do agire nko ntimi enti wo mo san frɛ reinforcement ema wono beka ho ene ewie ya empenimfo timi twa ba ehwe ha no no saa bredi a meka sei ehwadwo tese asbrogo no abusiafo yemfree ensewom na yemfa yani enkyeremu ewo ensefofo emue na emranim ni edema owura Alfred Ababi Okumi ya dodo no a enim no se adenta kumi eyowura Clement Opoku Jamfi opanyin no ede atudwa ya wo kyeremu se sesi ade ne client no wo mo a charge no ye National Investigations Bureau for na mobeka yi a abrantie yi emre bi a etwemu wokogina se nka omanfo ento ne so aba ewo adenta abato empeso so se emrahye bedwani ahomachi ya ene nya no NTSM na before akwa no ewo ne fie na arrest no eba ye ne omanfo dodo no ne tichu ene wo mu a wo mu di NPP amanyoko na chi wo mu akasa mu papa ya wo mu kyeresa se NDC aban foforo ya abai ni omampani John Dramani Mahama odi wo mu anim wo mpesa ye be bone chem sokora enti se wo koka aban no asem kakra bi pe na kyerese wo mbe ha wo mani abe popo wo mani ede akyere wo na nyina no efa petition bia owura denta kumi atro ede akoma omampani John Dramani Mahama se anke beya abedwaku a wo mo ate se wo munye nhwehwemu emfamfa Chief Justice asem no abedwaku no wo mungu no esanse sabi enipa binum kura wo mo committee no so no wo mo ne ya hodoa bi wo hono mo a sabi ensem fata enti ye de wo mo tena sa abedwaku no so a bia na wo mo su ni wo mo ban ye kita wo mo no akonya influence bi ewo wo mo judgment ya wo mo de beba abonten eso enti nsemi nyina ho na ema owura denta kumisesi a na before akofa no a wo mo akachi na ne mra nim ni lawyer Clement Opoku Jamfi ene nsentwofo kasa no ene wo se wakohonom wo hu ne client no oni na di nkomo ne ho ye de nanso officially no wo magina no asem atworo ya wo mo a charge ne say wo de ensem a nokura enim ababontin. In fact, also no akasatra onum agriculture mbefano. So it was later on and investigators no ebe frame me and then nyina kwatena omo dem a omo say so omo toto na no nti omo toto na no interrogation nyina awie no mo caution no. So as part of the caution statement no mo take here no then we say omo charge no for publication of false news. Almost say Okodie bibi on the X account so and after so for granting interview was also actually petition be to the president. And you wanna know where they were coming from. So we say a petition now or to come president no. So according to investigators and the NIB no, almost say in some of the trouble and say no a false. That's according to them. But my client has denied it seriously. And wachi ena Sompa kasie bisa lawyer Opoku say na anya bia na nsem to bo say ye kwa akokyere e bia ban mu nipa bi say bia MPB ana say party panyini bi ni ade a wo hwe ekwan ya bambofo ni bi fa so no mo kokyere nipa no kyese won pese wo mu create scene bi
na Ghana fo nyina hu sa se aban ne ye bibi koso na no so edan no wo ka ho no so awu ekwan a ene na before ekowura adenta kumi fie na ohese de wo kukuru no na tade ese no kra ya tade a wo de ada sori a wo man pene kra manansesa no ho no wo se na hu. I will even say it was unnecessary. It would have been best if they had just invited him to come with his lawyers. I don't know, you're more dignified than say this Rambo stars, him, the Baofie, the Mame. You know the trauma you are taking these family members through. Oman Ton Sam Freno. Ora Clement Opoku Jemfi eyemre nimni edema Alfred Ababi Okumi ya dodo no a efre no adenta kumi na ananya adenta kumi nko afie no mokoye asantama ntamu tetena ni adema NPP amanyoko ye Bernard antwebo sia koya dro no abon man sa chama wontumi papa yi wo mo so dro ne fie sa abambofo dom ya chesana nya asem keto ma na wede ni tiri yeye wo mo koya na credo campaign esi ni gate ya no ya won man ntumi anwuramu na ebra ye ro chama wontumi nya ne tiri didi mu apɛ no se wensam twerefo momrai momra metie nsem na me wonsam ka wo se andisi aban de won mo ye no chese wo mo ba pa na ba won mo ba no nyese bia wo mo ba so mba ba ye adwumo wo mo ba se wo betu mo nite na wo mo de se NPP amanyoko no so na chese wo ma ha wo mo a adwiri wo mo sabanche ade agufom a eno so nya de a wo betena se na wo so so na anyambia wo bisa se chese wo ye boki na ni ana anase bi ofiri Togo Mali eni Niger no ofiri wose wo bi oya Ghana de se konkro ya Ghana moja ena gina ni muo se kwa basa aposifo ehwehwe no a eno na gesa no patututu ya gese wada kora wanya nsore ye no ye ba begina ne ponachi bebomu ana na asem nso ase ne sei Abusia ya rasa yensa abaka yewra Bernard Anchibo sia kon ya ne din ene chama wontumi ne no atumi ediama wona fe yabo atumi ediakyere wona sane yewra chama wontumi na wo se ensam no edikyere ye no ene wo kyere se nyame no nokwasem ni ene o man koyie kura na ne nsam wo kan ye no mumenti bi me wo hona police Libya donko waton nsa ade afreme ana me ka chere le say okay me ne me lawyer akata until Monday yebeba ana o say receiving note say on taka natural say obeba Monday media mano ade na me sorry amanfo bebre dan bi tia ni mu say abia na boss wo kuma say yem fa memra ana so wo menyi CEO da menya minister da menyi government appointee dia da eti dia na AKOSUA na sra ma bi pepi enu ti na ndi so from mu na me enyanko po makwa da you mahama eneste yo ya do so mo se ma block my account print ya me ma school anyoma de dia na mo de me passport ni nyina na ma tipu kwaye you mahama dia na wutumi aye eti mo tata me ya wo ya Ghana haya ni be wo Ghana haya Mama wo bia wura me. Ya wura Muhammad ya be bia. Muhammad ya be bia wo. Foto tatu du majuma wo. Adia be bia wo. Sompa FM. Ana jazanu no chama na jase ya tumi no na ene no waya mre. Ya chase nya asem keto makura nti we no Zelensky ne Putin tokwa ne bi na apiem wo ma Ghana no nti we no jase aban no oteso ne ya Putin ana wono na kwa Zelensky nti ya de na hwefom ya jase wodawa wawa na 9 wo so zewe de aban no ya no ne bonyo so kura na no chi no ana lawyer Morisampao wono ana emranim ni ya wogena modi ama yewra chama wontumi wono so ne sompa kase ya akasa ya for God and country so eno ne professor abochi du nkomo no ojezewe de aban no ye no wanhwe yi a abanse san betumi abo enti was sana dwene we don't know we are prepared to meet the CID mandate. If you want to buy because they are formally invited, the formal invitation from the police side for two to be to appear on Monday. That is why I'm waiting to go to the Monday. If the security is up I don't say who will be at the national police headquarters on Monday. So that if you have any second day, you don't want to do. You don't need to be but some call up at any beginning time. If you want to be obedient, you can't predict and say That's why you're intelligent gathering. Abusia wai aya
lawyer Morrisampa no wano lawyer panyini pa Ademayera chama wontumi and ya tese for God and country so one professor Kwabla abochi atwetwe nkomo ya wono so jaza wati atie mama ne minimu nyina aba besie ya wacha sa dia ban na ye no wo mobonyo sokora ase oboa papa so tunani te RC NPP amanyuko ni so ene na sansemi ya ho ena wosono kokoro kwa amanyuko no wo matworo krata tenten de aba beto abonten ena wo mo chese no kwasem ni sade yewura Alfred ababi okumi adenta kumi bra anopa no nso wo se ne pyjamas ya no wo nso remfiri kete so kra sa National Investigation Bureau fo wono mo de mask hyehyɛ wo mo nim ekura AK47 na wo mo bowura ho no sade na ne dua gina so anka afa no wo so da kwadwo nso kra no wo mo ma ni nyina hwete adwodwoi na eno ana wosono manaturo krata ya yewura Justin Kodie Afrempon ne nsahyaase ene wo kyese no kwasem ni se eba Ghana ye mra ne nchiama no kra ye di bu mra no anase wo man no rule of law no a se bi etia eno achi nso se de yewura Benedantwubo Siako se nye credo pa na na eda ne pono na chi na nka wo munya bowura ho a kwan ya wo mo fa so koye no ayate se Rambo movie na wo mo kope kila na kuno sa pepepe ena wo mo yo edekoi na ni nyina echi no won mo ka ede aba besi se ye ka ne ye ka pa de a se bi enya na enye na no na enya ene nso sa na enye eno no ede ehunahuna ne kaka echi no pa ena ye ka mmam nka bi ye fra ne se democracy no ede ehunahuna no ne se hunti won me ka bi ebam wonim mra enim law edi law ene aka law ne awe law fo no wo mo mra mo pa na wo mo nka bibi emfa nkyere wo so no emma no na efe chini yemma wo mo na edi ade se sabie so se emfa ho ne se de ekomode wo yemfa yensa mienu ene didie enti wo mo kyero kratai no ena yewura Justin Kodie Afrempon na ye twotwofo ede ma wo so no amanyokuo wode ne nsa hyase ena wo mo so tampo no wode team so kyese wedie efiri headquarters ton asalam down private Maybach Accra North Ghana ena wo mo ba ya Sompa 106.5 FM yansu yesu mu Abusia yanko ensemfofro emu Ghana Catholic Bishops Conference en womo kachire aban ya wote so ese ni menimu ya miaya hodo ya yetu efom agudi ya emfa mra kwan so gadamse yi ebie womo declare state of emergency e wosa areas hono mu nyina na entimi muama aban no enye hyehe panache se sa areas no wombehwe se enipa binumo ya womo di sa adwuma womo ntimi nkoho enkwanko tufom agudi ya emfa mra kwan so eno so no bie kwan na aban no won hyehyɛ foforo bi a wodi agu akwan mu wɔn de sansɛm we nyina to dwa wabra wɔn etutu anamoko pie mu ɛwɔ mampani John Dramani Mahama na kache ɛwɔ Jubilee House hɔnom ekodi nkɔmɔ ɛfa ɛkwan ya saa galamse yi ɛsɛn emfudie ɛsɛn sase ɛsɛn yɛkɔyɛ ahodoɔ na ɛde ɛsunsunsansobɔne ɛbrɛ wɔ manfo president a ɔda conference no ano ɛyɛ Most Reverend Matthew Jemfi wabra wɔ kasa no wɔkyerɛ mu sɛ emfie dodoɔ bɛyɛ hinnie 32 years ni akire se omai ye sha se ye de kebima menke bia mamuo eye adwuma MPP ba na NDC aba na MPP aba na NDC aba ensu gadam se kuno ye da so wo ho hawo enti wo mo se state of emergency ni de ebeboa amanhyehyɛ pa agu akwan mu. Let us build a politics that serves not itself, but the people. Politics that is not about the survival of the fittest, but about the flourishing of the weakest. A politics where governance is not only performance, but a moral vocation. May God grant us the wisdom to discern the right, the courage to pursue it, and the humility to do so together. As you are all aware, indicates that over 4,000 hectares of forest cover have been lost in just the past 2 years, while rivers like Pra, Ofen, and Ankobra have become bywords for environmental collapse. Now, this ecological damage is grave.
Nipa yatene ne sesiye eye Most Reverend Matthew Jemfi ono ene President Emma Ghana Catholic Bishops Conference. Ninkasa ye no echi eno mampeni John Dramani Mahama so echire mu ese we dia ya sempa en womo ede abetu nanim obehwe no aye ntotoye na semba ko a wokan ye ene se nipa bia dwen ye womo se Ghana sebe ye broku di taso a ene ye no womu di agro kra wo se womu se kabi ma menka bia mamuo ne eye adwuma mfihye aduasa ne achire ne die enso se eniama fono nipa binumu e wo kromu hanomu a won betimi asori e de etia wo man no. Now, I said last year during the campaign that Ghana is not immune from coup d'etats. We have seen it happen in Burkina Faso, in Mali, in Niger, and even though our democracy spans 30 years and over, it does not mean that we're immune from military interventions or unconstitutional disruptions of our democratic process. And so I said last year that perhaps we have the last opportunity to restore the faith of our people in our democracy. And of course the elections came and went, and I received a very overwhelming endorsement. So what it meant was that Ghanaians had bought into the message that they believed that I would be able to reset things, and we use the word reset as one of our major campaign points, be able to reset things in order to build the confidence of our people in our democracy again. And so that responsibility is not lost on me. And so since 7th January, every step I've taken is meant to restore the faith of our people in our democracy and let them know that we can lead this country in a way different from what has been done in the past. Enti eno mampeni achire mu no se Ghana ya mruku so enunti eno manfo ato aba ede ama wono John Dramani Mahama ne NDC aban sei wo mo metototo niema ye sede be ya seku adwen boni bi kura wo bitirimu a eniema wo matoto ni ye nti no wo besesa na dwene John Dramani Mahama eye Ghana mampanyini. Ayewo adehye no binu mu a won mu firi wo makrokro so ba bepiem wo ma Ghana mu ne nyina no ebimu yesa ekombone a ekum wo mo e wo mu kroso bizo so krampo ayantokwanto na mentem wase bi asie nam so ama kunkum koso no ana ama won mu nyina adwane a wo ma ba bepiem e wo ma Ghana emu akan obi amadwumadi sonko bi akoso e wo ma yimu eno ye World Vision Ghana ana wo mo pa ne ye front say border project I want to manam so ma wasoya won mo hwe wo ma Ghana fisam ne amanyo won sam so kopiase na won Ghana de hye no edi enkomo akan wo bi ama deputy minister for interior Ira Ebenezer Tailabi ade atodwa etrose wo hwe sa mama ya kan wasam ya Burkina Niger Mali ene ade ka ho no a wase ye wo won ma de hye bi won ma wo ma bepiem e wo ma Ghana mu ye wo sa afori ye timi kura won mu ye pa nam so nti wo besere se wo ma ne ya hye so no Yansha sa yebema asumdwe mapa atumi akoso na safo no won mabo ma Ghana mu no yebetumi akrakra wo munsu yi. Our border regions, particularly the Upper East and Upper West, have faced multiple stressors, from the pressures of hosting thousands of asylum seekers fleeing instability in Burkina Faso to the resource-based conflicts, climate shocks, and intercommunal tension. The arrival of asylum seekers, although a testament of Ghana's hospitality, has also produced immense pressure on local services, as we saw up there. Without timely interventions, such strains can ignite grievances that fuel conflict. We are committed to ensuring that early warning mechanisms are strengthened and that our border communities remain secure. Sompa FM. Abusia wai aye so for be che ya wo hwa wo ma Ghana ya fisam ane amanyo ya won sam so Ira Ebenezer Tailabi. Hot bite no siabre mu kase boy edi free Sompa 106.5 FM Accra na enam Sompa hodo se yekumase takorade takwa sunwane nkranza tachiman doma ene adamfo pa radio pari no eno ani eguso a yede som wo channel so say Leicester Company Limited one way ya toothpaste toothbrush NFA ahumka heat patch ene patch a yede som wo yewura Youth and Employment Authority yeah wono mabobo ano na owura basentale wono enedano na adama zumula yamfo sheda enefie wo mo boanan ekokosra no ewo na bobo ano na wono mokoye no na
wɔn kɔkɔda n'aseɛ sɛ no kwasɛm no ɛne sɛ wɔbɛdi adeɛ sɛ de wɔasi asosɔsosɔ nneɛma mu na anka abufuo ɛhyehyɛ wɔn bo ebinom koraa yɛ sɛ wɔn praeɛ koraa wɔn bɛbubum ɛnya deɛ wɔn da so koraa bɛprɛ bio ɛsiane sɛ wɔn katua ntenka mu bi aka mu na ɛho ade no wɔn kɔsra pɛpɛ na wɔn de ma ɔno ɛma no na ewie na ɔno nso de to so sɛ wɔn wɔbaa sɛ wɔba abɛsom na som na wɔsom no ɛyɛ sompa reset agenda na mempeni John Mahama ɛyɛ ne da ɛso na eguso ba mu no wɔn mu ayi adwuma ɛwɔ zum lion hɔ wɔkatua ntinka mu nyinaa wɔn nsa bɛka ɛno akyi nso no akatua bi ɛsɛ obiara nso onsa ɛbɛka ne sɛ hunti wɔn nkɔso a na wɔnyɛ adwuma so no wei every youth and employment agency wɔn maboboa no Yewura Malik Basentele na kasa yɛ Nedi kan mo outstanding sika. Mo outstanding no enokre. Membe ba ye as chief executive officer na aban di Zoom Lion ka. Aban ka di Zoom Lion no yentua Zoom Lion ka over 1 year nie. 1 year no so ye nyina anim se na enye aban na ya aban dada. Na emom ye nyina ya aban. Enti senior ma inherit assets from previous aban no, ma inherit liabilities no. Enti me ndwane nja ho. Enka se aban dada na ye mehwe na ye siesie. Inti yehwe ni mse enimeni ya trauma finance ye betie se sika no e di Amazon Lion na ono so etibe etua moka ententem ya adi amefa nyame maame no mefa sa so nyamo inti contract omode ba ye wo hwe contract na aban epene so say ye betua mo 258 cedis ena ye de contract na ba ye enu nti make assessment ye se sika no ye hwemu ena mene His Excellency John Dramani Mahama edi nkomo ye di ye no ekosi se nokre sika ne de enye enu nti ye hwe na ye nye bibi enfa sika no ho Bonode seno no Yewura Malik Basentele wono ne da wai adwumaku na no na ate se wode anhoba ene ensempa ema Zoom Lion for se wo mkoso anye adwuma na wo mosompa no e de akatua pa beba Ghana Water Company Limited for ebo amane ya womu echiremu se weja sutade kese no womu ahyase ebie enti wei eye kokobo a eko ede amo manfo ensuo no baabi aduru no ayema enti asese womu bie na ebi besene kɔ se de beya ebetimi abo omdwumadie na ensemi ehunti atoyanche maboafo aginatukuo eye nadmu ye wo weja gbawe mansinu emu womu ede atu dwase ensisa ahoduo egu akwam a ebehwe se Sanya pepi womu bie nsuo no na atuafo manfo adan wo magyapade ne wo niema eso no enya de bi besan esi biom enti assembly no wo de hyehyɛ kitini egu akwan mu a wo betimi ne nadmofo aye adwuma abomu na bibia atumi akɔ enkan na opanyini ya wone nsemtwofo edi nkomo wo nadmo atenaye wo wejagbawe mansinu emu yenti nsem ahodo a wode tudwa FC Bada headquarters, regional headquarters, and national headquarters, electoral area within the municipality. The BIA Fratron area. And the municipal Atnase, any new municipal chief executive, and the crew I mean through the municipality, Sesha, Osha Weja, Krum, a Honda Weja Dam, and San of Fasako, the friend Adakope, Obrogo. On the downstream no it is ensure year where you be the case any baby a farm pa until the municipal no as I say dredging now you the boa omo am team before net sam petem ho and the assembly not nase their budget Ene ya yekoti esesie yi eye ora Emmanuel Duboahen ono na akọ wejagbawe mansinu emu a woye nadmo coordinator ewo honom ensemi ehu Ghana Water Company Limited wo de central fund kratase aba emontene ya wo bo manfo kokọ se empepi no ya wo yi o masotire enso manfo no wo mfi entu behwe no ensuo no ye bebie no na ebetwi afa wo niema so na afa na nadmofo ho pre wo epe emo ne anwane mattress ne ne mekeka ho ede akwa wo si nso ya asase ese etotoi de dam no saa na beye mantentem enti miaya hodo bi te se weja oblogo tetegu ene ne mpotem ho no nyina omanfo enye careful mu amotete ho Pambro Salt honom Lower Makati Hill Lower Weja Bojo Beach ne ada kope area ho nyina wonim se wote ho na wote bebe bi adam ne wa animanum yatu ne kope ba bi tina ansa na nsuo no abetwi afa wo so
AGYEIWAA toa ansam no aso na Oroyere Angelina Kwesen wokwa bosomche abatu mpaso so ya atwuma kwanwoma branch ya wano ana Ghana National Association of Teachers ye 20 aka na sanat no woye tetena ne ya wadano na wano Sompa samtwofo adinkomo ya watrasa ya tenasia ya nhwehan amanuoma bi ayagyehini ewo ma Ghana yesuku sa hodo ne mu a sa ya ntwe ba anfa anhwe sa de no anhwe dache Ghana yebedi dokono kwa na maami kire mu sa eyebribi wose na yasem yentia akoda wo school enti nkura no ankasa wo man no ahenten se ya wono akwaka sa akoda bia ye bone sa akoda no so baba buru bi anie anam so amene achechefo ntimi mo nkoda no chem so ewo school na sa ya won mo sai aka wo bi amanat wono kwabata ye wo bosomtwe ya atwoma kwa nwoma mensene mo de ato Ghana abanyanim sa discipline no amra bi atwam wo na wo school na school ni akoda akora hunu se ni teacher ba no akwaje ne bag no anase wo dwane yakura se ne be ya na ne chichampo enhuru se na mo nie no sade ne yansan famara school mu biem sanse ne no adebuo no ya pepa ade free school enti akura mpo ne teacher etimi kopere wo baba ko ma ne yeye wo nsuro kura mfere mpo se ne teacher de ya wozie nyina ne yeche wo mo kire sa anuoma no a yatena se ye nhwehan na Ghana ban so no dache betumi ade asem waba na we aye delegate conference ye atoso makomako aduonum enan ananam so ma Sompa ya samtrofo kopie won mo fe yi ase a Mrs Angelina Kwesen won ye samtrofo edi nkomoyi na wo kan bibi efa enankwara omu yi twetwetu ni ade ni de meka ni say e was a disciplinary act no yes aso de baba enkwara no ase ya ni say enisi e bo wo mu nti ye mu wo mu nti no ama enkwara no de omo pe bia na omo ye but sa de na ye yi free wo no enne aduru say was ye de baba to the extent say teacher ni kra ne kasa no to me bo teacher ni no eno emfa mra kwamo kra even yeka efie nyansa ne ade kra na yese akwara ade wo penimu a wo se odi buo ma no na talk about wo teacher ni a o kire wade o ma unimde na o ka bibi kire wa na woni no eku enti saa de ne de wo se saa so de baba awose asan so de babiem wei Oroyere Angelina Kwesen wano ya chechena ni adma abosomtwe atwoma kwa nwoma mansene mu Ghana National Association of Teachers NAT na ya tenen kana no achi no achachofo ne bi ensoka teacher for adwuma no challenge bebre wo sisi a me no kase no district chop bia any baby adi adwuma this for the omonhwe na omuntu sa na mo na pensi yin teachers omwo nkure wo achichire no omonso can be for the private area allowance ebiom ye behwe in teachers accommodation mampanyi can be said dan bi obesi bia na the teacher accommodation be kan ho ba yenso ye be sere ne say enye teacher accommodation ko na ya de a ehia oni dance no no so tumi be sit down kra mienu miensa kra na ebo am teacher for omo tie chichi no omonso omo ben school say the emma omo say sika bibre ewo ahyentua die Abusyawe aya achachofobia wanomo ewo atwoma kwa nwoma mansini mu Ghana National Association of Teachers na yedaso ejina ehumasua emui womo ede ensese sonkokura bi abaya ukọ emfitiasie suku free basic 3 ekosi 6 no a sa program yi eye assessment program bia ebetimi aboa nama enkoda adwene mu ada honom fast ne sharp kura ubisa na semu ehwa nu weyiwa no na womo edisua mu nsem so atimi akonkan na sa assessment program yi ora bia ye friend of Philip Sapon ena ede aba no womo chemu se program no womo de aba na sase enyan susanso pa ewo sukufu a womo basic 3 ekosi basic 6 no emu enti we de wo besre se aban no enso sa adwumadie we mu so afo a wo hye ehumasua ensem so wonfa ne nsa enso mu na womtimi nyen hyehye ketene ebeboa nkoda no womadesua na ora Philip Sapon ekire ensem no mankasa ekire so mpaka se adekora sa assessment program no etie the critical thinking ability of the learners, how they will be able to think and solve societal problems. That is what you do in this program. This time it is not oral test, it is written assessment task. They will sit down and write the assessment test.
and it's for basic 3, 4, 5, and 6. All the basic 3 learners from the various schools, they will write the same assessment task. The same applies to basic 4, 5, and 6. We started last year, 2024. This is the second edition. What I have seen as a stakeholder in the academy in this nation, this is the best assessment task they should use to assess the learners as well as the facilitators. Enti Ora Philip Sapon ene Okodie ne no enu achi Ora Yere Florence Emisa ya ono eya facilitator ewo Mamprobi Salvation Army Basic A wono so e de sei etuja. I will say that it's a fair contest. Yes, because the questions are critical thinking. You sit down, you think about the question before you answer. Yes, and it helps us to assess the children too. Yes, it helps to assess you, the facilitator, and then the learner, because this is not oral; it's written. The child has to sit down for an hour to answer all the subjects done in the basic school. So it helps the learner to learn, and then the facilitator to find out his or her weaknesses and strengths. Ora Yere Florence Emisa eye facilitator ewo Mamprobi Salvation Army Basic A. I want your hot bite. Cassia Boya Lester Campbell Method was so sene. Adya toothpaste and a brush attire chie. Nipaduano dear Ayana Panonquan. Nanonquan so na se obedini. Wobama wapon demo atumia hia wo sadana danyina na wodo ya toothpaste and a brush ebetwetwere wo se anopa awia ane anumre akwaba no sa no a ema wo bo amforo wontantam wunya aduane a wotumi di desade na hagye ade fufuo pa ye posimu ba ye no wo bia temene ye nyasam ketewa na bim memene ne abakwan ne ade no ne nyina no ye se wo mo de ya toothpaste and a brush and twetwere wo mo se anopa no enti eba na se wonu manu ma toso ankasa ye nyasam ketewa ma ya se de won fa twetwere wo se enya ho haw enya ho amane ankasa me de twetwere ye no asa yi bi kura asase atete firi manum bata bi ayaya toothpaste and a brush etia popa wokom ya wodo ya yeto bi a won sabaka Accra wopendudo motu afre 0501 61 9588 ana kumasi ya 0501 39 0338 awmeka hit patch ni okọ eba ye ema ye ho atoye se ye se ye nya udani wuye bue sanse ne ema no a wo mo bra so ana mo bunyam ebra ne baba so date ne beso ana afi wa hyase no o calculate se wode pad besa 9 ebesa no ho akore nyina no etu atwa afi so se baba no se baba ne be wi akira afi na se na ya se rene dwe ni nyina no etu atwa sanse ahomeka hit patch ba ye no ete yawo ne so yawo ne bi kura bo no mu a ebasa no ase ne moja se bi tu wo no aya na no ode pa ahomeka hit patch se what the father keke the yana se wadware anasa wana ye neat sa eno na se wate ano na odi bia tare emu asemu ano no ebeba wa ba se minute no enum ade ko ni duso na jo se from afa ya wo de ye wunti biem wuti na pa wo wakwaye adwuma ba wabra wusisi waposo kotodwe wo bakura na no ho aye sesese ya tese ne wododo no aba bia ya ne ya no fatare ebekọ sesi a ya wonte ya woni biem kuma se alpha wo hono mo Accra Cape Coast Eastern and Africa Krade wo penchemu bia fry awa 0599 802297 0599 802297 and 0248 509 003 where so ye janani adan hotel ye ba apom de munsamu ye bewem Kweko, minim sawa yeshe. Me krama nane. Now so ebony show one embasso.
Manihonsapeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. If you need the view, is a condom. The condom then it's not on, but also got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient says a prostate. Na baby omutimi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and adjo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anase bia wosha wofa baby na adjo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. E was painters baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244-867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demufua. Hey medo. Edrano pa utimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se me the yas toothpaste and the brush and the twimesima minya homka. Same thing na yebokoi. Na me me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say me no nso a enyunu anasa de ehia. Me sem fimfim me biem. Na wo hwasa me se aye fita access rich ahoma. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese. Enti na wo se afei. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, yas whitening, and yas total care gel toothpaste, and then the brush. Ebusian chamfa. Sa wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and then the brush abadwaso ababua. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa. What do be a new? Se me feel London eko US. Na no crowd ukru from me mama nia. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Eko bosem penemo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chanhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensam and we be en fufro yawo. Baku abua kwase pass kumase. And baku so pokura se nkran ha. Obia se na kodogesi eye bemaba. E wa dance mu. Waton cement, iron rods, banding wires. And adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia de she a dance ya se de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo ko ja free. Accra we KOSUA depo. Any pokrasi de no kra to nchen ya. Wasa wo bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Accra road Femeswa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244-313-752 and 0244-41-9393 Nana Kujejesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo. Hey, brand new. I didn't tell us a wing. The friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Tanaso. And let's say what be Nadu. Bra, what's the pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the patch on air. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey,
Bra, and miss me be power. After construction, I not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, papa, and you could see arthritis. Anybody pays. And yet you must say, can't hit patch. Hey, bra, can't hit patch. I had my power. Me feeling heat to be a bra Mediterranean. I feel pretty, I will be more. Please not to me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you can't hit patch. What the herbs and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buekwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, Agidin Kratuatum. Ajibabia ampa awusia damu ase samatwa ya maya kwansa so ababiem na dwumade asonko bi akoso ye no aye nkyerɛkyerɛ mapa ane ya futu a ɛfa wo magana ya pom dimu ye nyina ne nse ne yade anketenkete bi ahyase a eyi ne tie ya mpox yade anso ka ho a ana ya ne apom dimu adwumakuo ade ho nkomo na won ma kyerɛkyerɛ bie ane waka ho bi ama Sompa 106.1 Yankrabata na biya ano awatachiman wamo abowura nkranza St. Teresa's Hospital ane mpanyimfo ya wamo ho na wabe awapomdimu nsamo atwetwe nkomo eno na owura Musa Samuel ya wakasa Adman Kranza St. Hospital aya Teresa no wone ne di nkomo eno wachaza we ade ba ko a ekum Ghanafo aya self medication wo wo no mu a sanity na ne ya sane kon wonim yade no wankasa fare bai no akwakoto aduro so we de eti yade keke no de aduro na kwakoma no wo se sa ne ma no nyina no tumi didim embebe wi eche na yade akese na asase eyiri ti a won suro kura mfari obeka se yade dodo no anu adi ni party na nanom wansie do no aya na sa de no afiri no wose hu benya pa sa Ghana ni mapa bia no se koba no se hu se yade bi asase na yi niti ewo ne paduanum chichiru ana se bia mpompo bi asase na eba jesere mpox yi na won kasa ne symptoms ani ade sitie no wose ntampa no nanka wabo anan se wo bekwa yerosa bia ma dokotafo won motumi apa kira kwan ade ama wona se wanya ne sa na wa kwatete montoni ade so de tata so a anhwe ye bedidim ama wotina nanom ewansie do education no eko kama ayehwa omo na binmu ho no mo skin rashes no ebi wo ho mo ho nti apart from other skin rashes no to say ede ne beriberi ana say juba aye friend ni nyina ya skin condition ayetimi identify say nkola na bi wo ho no mo wo bi na enya hankwa nti ye na ma ye sa education we ama obibia say na be ya omo wo sa yare na ana say any form of skin rashes ana mo de kan ya den alcohol hospital na ya hwe mo na be ya ye be dikan eba mo ho ban efe say nkola na mo ha na nyina ye hwe ya ne topa na nkura ni say mo di agrobom nti e wo ma sa skin condition no etimi fa obi ho eko obi ho no ma ya de a ebetima spread ebeba be to say public health concern nti na ye dikan ye de yes edi sa jumadi so na be ya ebetima atukwan asia no so na be ya spread AKOSUA aya Sompa 106.1 Yankwabata no be watachiman ana sanchachwa sonkwen wamo ane Dr. Musa Samuel edi ya wachirechi mu na afiaso MA Basic School na sanchachwa sonkwen no ekoso ya achese enam so ma yewra Musa ade afutuo ane woncherechi awodo emaye na efa na futuo mu nsoso no sei enwoko no skin rashes ne diseases ne nyina no mpacho afutu amedi bema awufuo ene nkwala no bibiri ne se pacho awufuo no eya yanhwe yamma no na omundi omuhudi personal hygiene is very, very important. Yanhwe se omunam no anema si eya yatimi gya nneoma ema nkwala no se omunsi musi ayenko na yesa na yare no ewo yesi nneoma no so a ese yemfa hata ewia no se na be ya yare bia ewo na eya yemfa ayon nso ye den emfa so kakra se na be ya betuma aboa na we nso nkwala na ye wo no mo di agro a yesra mo a emamuns enchenje mo atade na ma binum na anochi no na yewra Musa Samuel wasanso to asodi adesodi ato abamu mpanyimfo na womu ka bie wom sa radio adawro momuwe na skin disease no yentumi entuasie
Timishwa sana yare no eyade ewo ho Oba hospital honuma bebre yatanya bebre ewo ho na amanfo emfa no serious nti woman na omo se omo de heba so no na edidi na edi ma omo se omo num na ebekọ mpacho eyade a eba be yet say public health problem nti yesu se aban ebetimi ababua ana se NGO so no bia fia echom no na NGO bi on ma ya frɛ no Anesvad eboaboa sa nneoma no yesu se omo hon ma I was your Sama the boy, you know, no, Yada share ya 106.1. Ya no, I watch a chiman and a day a bray. Ekobase ya de council sia na yedo kwa ya sabi ya de kan frɛ no ye revenue ansana akwa akwi na sini kura aboboa no na alaji boache smaila wono na se yakwa asantema ntemu a GPRT of TUC de bi kan je protocol of tukuno pani a woda no na wode atoso chese say eba US dollar no a ene Ghana cedi aboti pempa ene maso atete nanso niema so titi no kesika no ente so mai no obesrada se adrafo wono muntie de mpanimfo awi no wo mo nso nye biribi ematemamufo honhenha wo mo se de beye na dollar na eso ate no na ene cedi no eboti pen no ebetimi abatemamufo nso ebotom ewie a wo ka we nyina no wo kyese aboso kan kura no empanimfo wo ho nso kura akasa de akire won ma ton spare parts no ene engine wo yira hodo se wo mo nso mante so no emra se de be na adrafo no ba wo mo nso ebetimi de akohye wo mo de enum na eso betie amati mamufo a wo mo pen kakra de aton kamfena ma abusua de no wo mo nso ebi be ka wo no wo mo hu sampa ente so no aba 15%. Ni mpeni fueshia pa ho duma international for namu catch branches nyina se ya me yadom o kina na 12 o'clock obi amomode ase the lord fair no obeti so na mpeni fo so ahihye tro taxi highway fo nyina ade kama nti ye de be mamo na mo de akoka kire mo drivers fo na obi ade emna na aye adwuma enam se edume bi na ye ho kire ya ye mpeni fo no na sinkonya eto lord fair mu nti ase niema ekokoko no ode hia nko a akware ye nse spare parts yente so ye inimpa inji way ties DVRA insurance inimpa na so muni mpenifu atrase ukwoka spare parts wode niema fitama abekuma se ofaka aduane fo se onfaka aburofo bibia so onfaka ene ye adaba fo amode hye no idika ye lord feso ye titi wi omo so beren eno eya adrafo no wo mo pani a kuma se santema ntemu onetua GPRT of TUC ano alaji somala boache ene wode adesire eto ne mfefo adrafo enim na enye hono monko a asenkafo bi ewo sunyan main lorry station wo mo nso nsem a wo mo de tudwa ene se empanifo a wo mansi no emu wo mo hwe no wo mo meyi adwadifo age kwan no aboso nyina efan free central business district honom wo mo ekire mu se si a wo ye hyenkani kura na wo ye wadwuma wo nya kwan yo wo gina baabi se wo fo obi pani achew enso e kwan no ankasa no a adobafo no ebefa so no adwadifo age kwan no afa enti so obi pese wo fro car no ekọ baabi kura wonya baabi nyina na shenkani no afa no na task force nso a wo mo enenam kwan no so no wo mo kura de na sebe eye bufu ye hi chesa wo ye wadwen se wo gina be 1 second bia mo bia fro shen ne pe ni aso pe chi wan hwa wo sense a waye sa adamu ni nyina wo mbeji e de afiri hu sem ti wo mo si afa kura de afono wo mo empanifo nhwe wo mo tu hu anamon asenkafo no ene Sompa FM ye wo sunyan ene di sankomo yi for them the be mo ba mo kasa asem na e be ka nso ko sewe but the am just say yenya abanfo fro dada antuma anya mo na wa ba no so ye hwe so an wa adwuma yi a ko na beto se dey atu ko this time ya mbibi me ni system bi se bi ade be ha okrom mo kase aye ka ko station a upie abonje a can't from mo shatara white we tell dava unya kwa nkoro akoja packet we na ya chew e se wa mo se kwan atmisi adava ndimi ndwam kan ko fo bi ntia etbi kan ko tbi ti obi wan se ti nkura obetwa nkura ketmo jama ma no ma se owi no se di wate wono so we packet gu kwan na ye ka ne fa wa no zinko ene infinity station so the same
type side one almost half a space and a cars and also you set 2 lines and you space in the car and what me the meloko chi obi e ma nipa ndidi matem the kwanimu ate se me na akora ketua so of say yenya kwanti no medical kochi no am akeka de ofe e de akyere me omo ka bi ewom so meboy na drive for your station ha ye break through back on your station Wei asenkafo bi ewo Sunyan main lorry station ho womo nsem a womo de to Sompa kase anim ewo Sunyan ene ekutie yi ene endpoint homeopathic clinic nti mayankwa amanone na homeopathy adwuma ne de womo na eyo na womo yo ne yie wayase omrebo ene baabia womo na abene mu yakọ US abrochima mu na bra mampani Donald Trump bedi ade ene wode nsusue bi ba ene nhyehyeye mu no ene suapon mu fo wo Harvard University ebi kokọ twira asem bi ne wo se wo mo akasa de atia no na saa nkasa ya wo mo kasa tie nyina no wo hu se ya America fo ma anka wo bete de wo kana se dodo na ye framan fo ya wo mo aba ho se wo ba beje ntete enti se saa na wo mbe yo de a ene se de nka suapon ahodo no wo mo nya ntafre wo bi de bobo wo mo ho bra nkakra no wo betwa ni nyina mu enu achi nsokura ewie se wo mo awie suku no ne wo mo pa baabi ne wakwa akosom asa asom no enye ho na wo no besom ekwa wie no se de oye nepa na ebre wo mo ama wo no mefiri amanfoforo so obeje ntete e wo ho no se bi wo mo abonyenye ebi no nenam station kotre wo no hu baabi a wo mo de wo mo tamkura ekwa akobo ne no na awura tedi ready wo de toso no wache se no kwasem ni ama wo mo hu se wo mo nya school no wo mo nko se wo mo nya danyo nanso wo mo hwe mo kura kire se Ivy League school wo mo nantimi amobra kura wo no mefiri amanfoforo so beje ntete e wo America brochima mu titu no Harvard University no se yebu ha mo nchemu a be se dunu nso de wo mo ekura ewie nso a ye kasika wo mo de ba oman no mu a eno nso emu dupa eboa ema wo mo sikato no sikaboto no etimi epagya nanso sesi anka kosuku kwa ye binom ebetimi akono wo mo de akodi nsenseme na eno na China ni ababa wa bi kat zie wo de toso no wacha se won de akura esei won huna mane a wo bo na busuafo na kampese na bra bokura se de besi ayo na akama esesa de Harvard University nhyehyɛ no asi akwatua wo mo no wo mo de akyekura no ekwa akogro nkokofrede no wo no stem yi aga na ha yenso ye bie wo yetu ya wo je ntete nanso wo hu se wo kwa ata anase wo kwa adwoa na nye wo no nko wo ma ya hoho a eje ntete wo ho nyina no wonom eboto no wo mu hu baabi anoda na wo mo de kurawa no ahye abusua waso na ye gina na Leicester Company Limited one more year street face kase ba yare baba som ye no yade nyina asie anasem wa yade ba ye no de makoche no bi ene sei Assembly member once wo madu agiri e de atoso se mpanimfu a ekuta mmera nom no wo munya ma mmera no nya adwuma se de beye na abonofo sem bi ekoso eto betimi atwa Emranim ni edima owura denta kumi ede atu edwase ne client no wo ma charge no wosono ma no ede krata kase bi aba abonten kire se kwan a National Investigation Bureau fo wono mo faso no woko chesono ma no Rainbow Style na etia ya mamra Catholic Bishops Conference ediato omampani animusemia yahodo a ye galamse e wo honom ye declare state of emergency na ebika wenmo ho na sonfo basan ya tena sia yade anka chama begu nsebe nyina ho asaw dem a wabra Leicester Company Limited wada ya street person na brush aso yasene ahomeka hit patch nso eboye chi dompa na da romanti ya chinye ya jaza ye betimi atena se demu ni nyina sansa ye nsuro anam se wo boye chi domunti ya kwana se ye ba ye ya no ase ye de atare minute num kone dusuo ye ho betoye aya ahomeka hit patch o ana fa nyumaku a edidusuo Nana Kojoje se Company Limited nso eto na eto so kwatwen kura ye nsuro tobotan kura ana madanse hu ne mapapenti ya na ye ginemo pa se botantim no enti kan ho kɔ se ye nkran kuma se baabia wa yesem mframa na ono na nebo ewo fom ne nso eye papa AGYA special local foods enuane pa himfie ye fro aduane pa fie hacho atomic kwan no a ho na benya no transition achiwo enuane bia wo yobi ACCRA Mr. ne capsules o satamfo no eyemkuro wo so a nonombi nemo wafa afuro wo ma akwada anofo ana wuni mfinhye ne dumienu a enye mmaw
homeopathy adwuma no wonum abe mu pa endpoint homeopathy clinic ya wonom ewo enkran shell signboard eno yes printers kwa no so NFA Kumase so ahenema kokoben wo mrebo usa wo kidney no asa na meken afa wo na anwo prostate ni nyina na adekọ na wonom ahwew womo aben ewo sciatica yarehwem womo aye hwehwemu no wonom huye womo a ede eho aduru ebae 21st clinic the sciatica commandant sciatica pace setter Dr. Blessed Foster enenedom womo nso netimi etwabo so mpo wo kobru ni krum ekosa sciatica ya de breko adokotafo a womo so womo abobe okura akwa na womo prapra na ebi kotwitwe ponkose enti kan ho tantra herana bat no so ho a eho na onsa beka wo nkrabata no eburu dunum ewo omanmu ba bia nso ayaresa no eye pepepe anwumre womo ne kan ye ho a or de kura meda emamu triple A mine AGYEIWAA Apam Dada anwumre mene mma papa no Adwoa Asare enafi AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG yadomose amamunitia adihye First clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never